tukuruka yo mbweshongoro bwe kandi nshimuni nkwisi bweshongoro bwakwebirwe amakeshongo bakatire kagakwata mutima hine byeshongoro byo tarebwa ocura umutoro no pango mwishi nuko bamuheriza ati imwe na babiri mukakakunda hati nuko keshongoro ko gusiga kunda kuza mukazo kubanzo abanize kunda mukabana mukakunda hamwe ninjacho ntwara munonga cyo kwena kandi basa kubwisya ko kakatikubiza muri bya munsi yaba celebrities Jackie Chandiru nchirebeka arijo mu rehab abari kumara imyezi kandi imyezi shatu yarabirimo hanga baje kwira mu kapta bamubigino mu town yajwire nk'abasiramu kandi weshika tumusiramu abamugino mu town ajwire nk'abasiramu wena ayeshwece ninja abatakwenda kumanya kandi abatakwenda itito abantu tubase kumanya ngo nuwe arigireyo kandi arije wamara kandi kubasera ko nijibi ako muri chokora ni cyiza kigarika cyugarukira satana atene tawazona tukatuma kandi nyinjaga amachimangwe njanga kandi tumusana nyecuro kucebe cintemba bakamamanya ebintu binji mnonga ebe Jackie Chandiru njambya kubona atikateka umutugweye koko waye Jackie Chandiru tiyo bandize kandi tiyo wamuheru abantu babategire omugece cyakubiraho lenso kufuna abandi binji bari nkiyo kongo bori jireyo mukamasimwe nanga michigamu wari je cyane usya binji kako akatubihangu ya retiring omako jangu deba kandi just fuba nshishasha kandi tameho kwana ngutaka koremerumwe njo za gukora kumara week emwe njo kandi ngarike yo music akatujangu ya retiring wari retiring atogaruka mu konkandi we n'ikishomo cyamba cyeta komiyeho kare obviously rasa kujangu akaretiring kumara week ati kandi yazaga kandi mwendo mujirota ecyo njangu tukomyeho ahariyo rukandi I understand Nelly said nuware nakora ecesho ngore kinawe konka amba myati music yawe nijagaruka mu kandi ebe yamane keko kayabariyo mane no rapper yabena tsinga yo omuri Uganda tekwamya ato mu Uganda twine rapper kusinga yo keko kahika wabishishe bintu byakurema wabiteka rubasha maybe hato mogarukire to kamanya akantu kase kandi kakargayo so part ranking hine cyane cyari je postinga arena signing autograph ahibe byo mukazi nkaha well caption ecena bene jangu omukazi nwe mzengu abase kandi kuba nho ya signinga so nawe yakwata abantu ya signinga Patro ranking we agade banange onisha hiyo naza kuijajira bushaje kare signinga ho naho kwenda Patro ranking anyway waje ngunahereza abafans beye chona kibakomusha ba Patro ranking ntara abakore wamutangwa signinga na harabe na signinga wamutangwa signinga siye bujere harabe na kandi uranga wanje so Shiba ajaja mutaka apologizing agwa Palazzo ngashika Palazzo akapostinga kana screenshots ari sharinga aha page ya Team No Sleep Shiba ari kugaya kwa apologizing honga Shiba azengu watakashabaga kusasirwa agwati nekintu yakozire byona byatandikire Palazzo nwe yabitandikire konka ngo Palazzo atinishisho ngo tisya ece cha Shiba kisasi kimu munza kuba kandi nicumukwataho munonga so nshashaze mu kuzoma kandi akatandika kushaba kusasa na umucona akajamwo nabireke nijama mbabaye n'abasiko mushiba cisho ngo tisasi kimu na kukwata kandi nawe cyashitambo kyacinageta kucenda kumbe oriya nango nawo ni kisasi kimu debebe tubyaruho asa kumuzaba misho na music yeye ebyo kuzana no way eka najangu taka apologize nje akuba tine ekintsona ekyakoze twentwa nabyo n'umwana n'abana nabyo omwana wa nabyo omwojo birthday tatubame myaka n'ubwatsuka n'umuntu nabyo nakote ibintu yempora atakunda yo kwataka n'umukazi we yakasiba na mbeko public n'abantu bamurebe n'umwana we umuntu bamurebe kazi natako barakari ngazo kuzanazanisa oguka kushereka tyo no manya ito bakazi berije no ho kuzakushereka oha mwana za out nana ndete nani wakwesiwe abugamira bishibona biri gukora ninye mukazi weye ninye budacika buri kutora word celeb moso uburaho kutora nakwine waza hebne na mangu waza kwana aija kuratire kongo baba na wali tsatimu ariyo konga nabyo happy belated birthday ahari mutabani mwe mutakarga ahatibi wasikatwe muzemo mwisho ndoko bezusya ogwashongoro ogwabwe abe right back